no ba be ko afiase no wontumi ka kire ne se onim se kia ne ken judge no de no betum nti se judge no de no tum a ya onye appeal ema no o se o ka kire ne se judge no de no betum 20 years ampane ampa so ko ye no judge no de na tum 20 years nti o monye appeal ema no eno ye de a krata ebo ho amane ewo ha enom eno eda nchen a delegate nso ebo amane na say court ama ho kwan se abutreka nipa kan ne ho a one no edi boniti a America no Ghana court ama ho kwan se ono so yentware nasu na yemfa nko kan abutreka ho na wo ne America ban enko enhye ewo ho enom na ukọ takwa na nanu ahemfo ewo ho apinto chiefs wo ne de to goldfish anim se afede ayeye wo mfiri takwa asase so nko gold no ne ombetu na omatudu ombenya na omanya no afede wo mo enko na the custodian the bokrata mu na nsamtronia osan lawyer ni Samson Lade anyenene wakekan bi atro mampani mahama pa ene ne NDC o say ene obi kan asem na say etiamo de na mudi mirika na makoche no ba mo refi se mo na mo share sa de na say ebra na mo man krofo mo hye nkrofo kutupa na ban dada MPP aban no na breso mudi wo matem yedi wo matem ama abeboa mo na ne monya tumi awie no nkrofo de bi yem a moni abre nti o say you nurtured a monster. Samson to Mahama and NDC on misinformation insult. And what the custodian, the Obokrata will find time now one day. Yashe na yedimun komo. Gold feels under pressure as Apinto chief demand new mining era. And medical achiremu entino ewo ho enomo ebetumi ubetumi apebi na wakenkan. Ofa the Chronicle. I say no, don't renew Goldface lease. Apinto chiefs tells government no ewa ha enum. The informer the Obokrata or say OSP Oforiata case US judge blasted for overstepping bounds. Say Ore Oforiata ene kwadua OSP diabone no America judge nasem no kodi nanim no wo say OSP kwadu ode bo Oforiata no sebe so sebe anya ado nyansa bi anim nti no wo momma Ore Oforiata former finance minister o ma Ghana ha bi nti o mama na kwan so ntena America man mu ho enom na eno na anope amanfo atwa bo sa judge ne say se wano wa yemfa nidi asuoja nti onu ntumi ntena na America man na ontumi nka enkyere dia Ghana yenyo ewo yeman emu 20-year jail term wontumi is a convict not political prisoner legal expert owura bia onim emra ena ekase wo say won say na wotwene ne judge no de owura wontumi ekoto afiase pe ena MPP for ba na ombeka brofo bi brofo no mo kan ye no say wuntumi ye political prisoner no say oya manyoni a oni aban na otia konwa so ya fanti ena ne niema oyo say amanyoni ye de na akwa akotomo na eno ena owura bia onim emra o kan say nokre enya de a eye owura wuntumi ne ye de no call prison no enye because of say oyama unity ena ye de no call prison ndi yenhwe eno enso eno ye de a wode ato edwa ewo ho enom well ora say Techiman sabonsu selective activism or say Techiman sabonsu questions clergy's silence on LGBTQ+ bill galamse or say ora say Techiman sabonsu say eye ne wanwa say asofo e wo man mu aka omo anu atom MPP tie akunwa so say dia na asofo ya no asia binimu mane ma wade mema ne mema wade LGBT hunsensem no say dia na asofo na no asia binimu dia na asie ama sese dia putupuru prekope
aban sesa be di NDC afom dia asofo nyina aka oma no atomo na ne yenka LGBT no ho asem biem galamsey asofo kochini baabi a yatu galamsey tom kobom paye nyina de na asie ama sesei de asofo no nkochini ho biem ana prekope NDC betena konwa so nti yade a galamsey no eto atwa yensase a galamsey abobo no amana donko ni ade no NDC betena konwa so nti no ni nyina afele aye ma